me shall link no ma ahofo ensu bi de nurse na kenten Royal TV mo somfo ye de ade panyama papa ena de ebrem ensemi ebuki e wo social media now guess what efia so asnega mi donya me say ko because as me bi kura pa kanya ono a efia so asnega ba because for that lumba ya nim say that lumba we ebrem na me aso ne sa afre na wawuo na beba ne sen ne ko ba ne say kwada so we say that lumba ho funu ne ye twi na basa ne sere e wo court na court ba tan ne sha asem no mo say mo ka asem no fie say ebusu asem afi so ko bi ase a ye se da bi ye fa koma nhia palace ye ka asem no e no tufuo ba tan ko no esu tena ase na mbo mu asem mbo dia mbo si mu asem ma wa ne sa e na ye ko ba ne say mo amu ebusua ade no de be say oyiri ni mom na ye oyiri to oyiri ni mom ye na mara mom so aba enti me pa so ni de kwa so da ro ma eye sa check for ni de mo nka wo kra mo ni mu bi kra oyiri no emom na nse ya bɔ ne se beda ede baba so na se de be ya on so be na ni kunu yie kokokokoko no kwa ne ba bi we na fia so as nega tie no se ase mi ma be ka bi kura na nyamia we de mia actually mi ma be ka bi esanse minim no kura bi e wo honom e wa fa e de lumba ho that lumba ko no o ye mi uncle but na make ho but fia so as nega na say that lumba ye ni uncle nti no o asem bi a o wonom bia no o se wo kam afia odo wodo broni esa ka hukum ma mesewa ai esa se wo bebi obi kwat na wo di hu bi na afia ko wi ase na ba be ye ho ide ka esa ka hukum no ana nti ko na ebi mu ye npa bone sam sa ana nti die ne hamo gana fo ne hamo na me mako wi akwate me nsa mo ko obi afia so snega na e ka we de nyamya na afia so snega ba so ni de kwanso ne hu ne be na se that lumba wani mam efrasa no ye gotie afia swas nega enso so enu masem embre ba nchemu ho no ebetu apani ni se madi mi enu na ye kuna ahemfo ne si abusu apani ni no de opani funu enu won fanye de won mo kan de won mo kwala agene omo pom akoso se wa pa won ku ni nua no elda imano boyte wa pa won ku no na won fanye funu ne nya de ope akosa sewa epa wonku Emmanuel Boyte na won fa ni funu no enye de ope omo press statement no mo release ye ntimi stop no omo press statement ye ntimi stop no akosa sewa mo akogina ahimfie se enye me wo fa wo no na ye o ma rebo na emo owo insurance wo so ko claim ewo Germany enu ti no no person no kwa ye kuna abusia pani ni me wofa Kofi usumi mfra na mo pesa me fra me wofa na abusia pani me wofa Kofi usu ba bi ogina ne se amani mi anu ba ye kuna anti sa amani mi anu obi anye kuna. It is as simple as that. No ko say wan ko mi ne wu mi anu kuna na wo ye no wo de kuna ni amani ko mawan abusia pani na wabo pa ame at TikTok di na time no sister engu woni wase because me afia me ni abusia pani ne ma so nim say abusia pani wo ma mon kwase asem na mo na ma keka no abusia pani ne yire wo Manchester onye ne baba obema ne be ware ne baba free Ghana e de ko Manchester e na bema ne be fa na se abusia pani ne yire ne ma ebi ku Manchester ebi ku Canada omo se mo gu omo papa nani mu ase enti adise dia no abusu apanyi na matena TikTok abo pa me asese wo mo kwase ano omo na mo dia adise dia ne bre na enya akoso ase wa wan go sem se kuna nkra wa yi hu afiri mu dada na anyo wonye me pa to Manchester UK e ho na Tupac yere ne ne ba wo moya dia mo na sumnya so mo start here na me di munya yo na mo jimi yo guess what na se ko tie makosue makohunu mu abidia enye afia so asnega me pa so ni di kwa so daroma obia anye bayifo na obia so ha obia na aye no ise ye twa mu December yi dia me di se next year na be ka aye na se mawie na afia so asnega wo pa che sen se dia wo ka se ena mo onko kum no ni ade no wada ama enipa kum nya ize
na wo so say sisudua say odobroni na say kunu di ampaso kan timi nye possible because me ni me kunu ti se do simi ba me sika se do simi ba me ho ban e hye me so ma me ho to me no esi den na me metimi say kunu enti se dey first person guide na yoti asem no so a say enkan be enti dey usimi di kokko ti ka ukun ma me se wa papa enkan be nim ya me so ikun Ghana ya te sampa o abuche na wo si na yenya say ya pa wo free mu in fact wo jani ma bebre wa chire even ye pan nsem kra ne kan nsem ye pan ye kan kra odobroni woni eyeda de numa awo ni mu kra ko ne pan tafuma sinsion soli poli nsia enti ye say no owo ne bede ne ahwe mofra na omo so maka achire no ena mofra no so ye twe hu ne ba ntine ba ye pen so ye dad numba emoja ntsa treat muma ye kan na ye nkase no ma ne nsi preko my master no mu ntwe trying ye fu ye ni nso emma no ye sre mu ala busua ye fu ye ni ento mma no na mu ye nja asem na asem no mu nkote na kunani no enhwa so enseni kunu boko ye sre ma na dama me sare so de na ese me jam kwan ansa wo se na bi ma do ye na so ye na ema me so me da so ti asem ho fa to ye in fact me ho fa yie obi a kanfo me am kwa me kanfo he ye se nchene kanfo no we de achiri we de me kanfo me ho we nya asem de enti a me kanfo mo bebre no enya se bi ase na bi ma adaroma na kan tia so na be musanye me na bi diabetes A to Z afenso so pressure onim se wo pressure wada ama pedon binom me shawala emma pressure enkunkura pebinom na wonya pressure na afa asem ko ba ko nso bi na hwebu na wonya pressure sie no bia no nche a wo awie wada ama pa so diabetes na bi nso ni why me so diabetes nom na onto number na esku mi o screen na se wetimi afra wonim se woni atenka me so patenka donom oba watenka e wo fom patenka do wo da na be ma ediu na wo kan wo je ho miwra je ho miwra ye ntem I was so just showing on say yes. On promise say yes. What's your feelings no? Oba ye watenka na mum say I didn't remu ye na ye do na want to share. Na so want to share. Oda ama patenka do be nom na wonto oba woni atenka and am friend say oba wawu awie afi ko shrop me ba to wo white me so jibi nom wate wo white jibi nom oda ama jibi na nom white de enyema wasi nsu do so won scent bi wo wase hu kan ba pe ko shrop ni bi enum na onto afi bema me patch bema wonu mi se opadwam anya fine upadwam atiato me so kote ehin a wenya fene be ka se mpatwo nyini ti ye kan ti ase me meto sa bibia o kote no entimi for me na ntimi nya adwuma mpato pebebe bi no huye na ehin wodwonsha wo ti se ya buwom wodwonsha wo nse moja bi na mu a wada ma pebi no ate wonim sa wo pensu abetimi ya papara won se wo pepa da abetimi ya pensu ada ma no no ama bibia ya number na etwa e wo school na so betimi afre na yesu di pacha down my delivery ti bibia ni a no afre number no wo de on person wo de was me by ha wo de afre number no ye ma me be fa na oni wadi nkomo yi na so e affordable e na ebusi me ma me immune system enso aye ya ma ho fe enso aso no enso abaso nte streamy color what I say anti free number no na enso ye fa bi mbro wa anti ke bi modern ho konkon say ma ba ko pe na kra bye bye.